Assalamu alaikum. Bunday yaxshi bo'ldingizmi? Sizlar yaxshi bo'ldingizlar. Bu mashinalar kimga qarashdi bilmaysizlarmi? Ular. Trotuarga qo'yib qo'yibdi-da, bu yoqqa qo'ygan mumkin emas-ku. Qaysida? Onadami? Ha, bo'ldi. Dispetcherning mashinasi ekan bu. Marshrutka qattami 161 marshrutka qattami dispetcher mashinalari ekan. Ejon salamatsizmi? Bu fit sizniki? Kimniki? Trotuarda turgan mashinalarni bilmaysizmi? Uzoqlik emas ekan. Mana bular? Bu yoqda ayol kishi ekan-ku. Baylanish nomerlari yo'q ekan. Esini topqonga harakat qiladi. Assalomu alaykum. Bu Mercedes kimlardan ekan? Bankdami? Ha, rahmat. Tak, nomerini qarab olayım. 5200 ekan. Mercedes 99 yılı. Marka 99 mu? Assalamu alaikum. Buna yolda turgan Mercedes kimdiki ekan 99? Bilesizlarmi? Assalamu alaikum. Buna qara Mercedes kimdiki ekan trotuarda turgan? Bankka qarab aytaqchi. Yaxshimi? Buna trotuarda turgan qara Mercedes kimdiki ekan? Kollektivdan so'rab bersangiz bo'ladimi? Nima? Ha, trotuarga turgan. Хорошо, сразу көрелік. Hazır bilip beringizchi. Çok turalım bunday. Logo bu? Aha. Kirib ko'rayinchi hozir, ha? Sizlar salomatsizlarmi? Yo'lda turgan Mercedes sizlarniki emasmi trotuardagi? Qizlar Mercedes eski avtomasini minmasa kerak deydilar. Bu yoqda sizmi? Mercedes sizlarga qarashdi emasmi? Trotuardagi? Bankda ishtaymi? Bankda yo'q deb o'tadi-ku. Qanday? Bundagi kishilar uja yoshlarmi? Cho'ngli kishi, ha? Ejaka bankning Saturni ekan, hozir o'zi chiqib erkimenen olib qo'ysin. Je bo'lsa gai chaqiramiz, nomerlarini yozib, polni protokol mizam cheginde to'ldirib qo'y. Хорошо, girib общий объявление qilma, men aytdim. Yo'q, muna joqda o'tirgan bir kishi chiqqan o'xshaydilar, o'sha kishiniki ekan deb o'tadi. Aytib ko'ringizchi, bo'lsa gai chaqirali. Bu joqqa birinchi yo'li keldik, o'shaning uchun bugun eskertuv gana beramiz. Andan keyin da qo'ya turgan bo'lsa, anda mizam cheginde yo'l qiymun qamsuda bölümü xizmatkerlari kelib protokol to'ldirib berishadi. Ona kishi keladi, turing. İntimak. Trotuarga qo'yib qo'ysinglar da, trotuarga qo'yganga mumkin emas. Chiqadi-da. Aslında aldık bu. Tezroq oldirasing, ara. Eyler ушул жерде ekan bo'lgan bizga ko'rinmay жүрген ekan-da. Turingizlar da bu yoqlarni bayqab ko'raylik. Ularga biz kelganga cheyin avtomasini olib ketdilar. Bankning xizmatkari dedigilar, biroq boshqa ekan, biroq hozir bayqab ko'ramiz. Kechgacha kutamiz-bu, qisqasi o'shol kimning mashinasi ekan taqtaymiz hozir o'shol yerdan. Taksi kimniki? Taksi. Kimniki taksi? Uqtayotadi. Siz tanıysizmi? Zona qiling, trotuarga qo'yib tur mashinasini. Bu yoqqa qo'yganga mumkin emas-da. Çalın. Qayerga chiqib ketdi? Hozir aytыңыз, hozir gai kelsa, mizam cheginde chara ko'riladi. Bo'ling, tezroq ayting. Bor, churqa.
чурк айтып чык. Тротуарга коюп коюп тур машинаны. Ооба, чалгың, айтың, тез айтың. Ошо жака барабыз. Качпастан келип эле өзүнүн эрки менен алып койсо, эч кимге зыяны тийбейт. Баарыбыз бири-бирибизди түшүнүп, иш кылсак, Кудай буйрса, коомдун өнүгүшүнө чоң салым кошкон болобуз. Кеттик анда дагы. Ассаламу алейкум байкелер. Nexia kimden? Байланыш номерлери жок, айнектер ачык турат. Сиздики эмеспи? Сиздикиби? Болсо алып коюң, азыр ысында, болбосо гай келет азыр. Сиздикиби? Азыр меники эмес дедиңиз го сиз. Меник. Атамдыкы тротуарга койгонго мүмкүн эмес, ага, билесиз, а? Мына бош жерлерге койсоңуз, бош жерлерге. Болду. Же стенкага алып кирип коюңуздар ичкериге. Мынаке. Меники эмес деди, бирок акырында атасыныкы болуп чыкты. Булардын баллонунда сигналдар болсо керек. Аны. Азыр эсин Кудай буйрса табабыз. Ушул вариантты эч таппай жүргөн экенбиз. Эжеден да сурап көрөлчү. Эже кандайсыз? Мына Мерседес кимге караштуу? 66. Кайсы подвалга? Каяктан киребиз, эже? Öcü. Жооп бербей кетип калды. Эсин каяктан табабыз билбейм, бирок сурап көрөлү ичкериден дагы. Сиздин оюңуз кандай ушул тротуарга коюп койгон боюнча? Жок, тротуарга койгонго негизи мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес. Ана билип туруп коюп коебуз. Şoför onun oğluna kaçıp kerek koydu. Assalamu alaikum. Кандай, жакшысызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан. Бул машина сиздикиби? Тротуарга коюп коюпсуздар. Мүмкүн болсо, мына сыртчага чыгарып койсоңуздар. Yok şey işte. Ооба. Adam koysa bolmadı. Жок, болот, койсоңуз болгону. Мына тротуардагы машиналардын бүт баарын алдырып атабыз да, тротуарга койгонго болмоңуз. Болду, мына эркекче сөз болду. Келиңиз, алып коесуз, а? Мына жигиттер кана алдыр деп күтүп отурат сизге өчөш. Olmuş ya. Мына. Мына эркек деген ушундай болсо, бир сөз менен түшүнүп, өзүнүн ишин билсе, мына акам окшоп ээрчибей. Audinin içinden Audin'i görer. Акам болсо ээрчип жүрөт, алдыр деп. Айдаң, акырын айдай бериң, айтып карап турам мен. Эже абайлап турасыздар, машина өтпөсүн. Айдай бериң. Ролду түздөп алың, түздөп.